أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا في القيام وغض البصر وحفظ اللسان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga jamaah berhormat, alhamdulillah adlaw ini tiap puasahan tanyo ulang lagi kailan una adlaw na kita murah-murahan bangmayan kita niyo dihilan kusog mag-ibadat maghinang sin tibayuan karayawan halauman simbulan mahabarakat bulan Ramadan. Mga taimang agama Islam, in kita nyo di hadunya aun sadya tubtuban sin pakannya ginhawa baran. Mabayak kita nyo iban sindi asal inkatan kita niyo nang sa mga maas maguna huli in bisatan niyo magdatong dahil na sabab yan in manusia barakal bayan budiman nang yasanul basri hakab tangan niya al-mu'minu qayyisun fatin kullama zadahu Allahu fadlan izdada minallahi khawfa. Imbar iman fatin halul akal bayan budiman, very intelligent imbar iman. Sakahaba siya anugharaan si mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala nikmat rizki pangumulan. Biasin ini demikian nikmat sa ini sa lagu-lagu. Infi'abot kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pamulan Ramadan. Nikmat. Tawag sa mga ulama, dahil mga nikmat sa lagu-lagu, bangkaw pi'abot sin Allah subhanahu wa ta'ala pamulan Ramadan. Intanda niya, mga subuhon mga sila katawtay manghurantan nyo nakauna yato na nagkalimon lawa alupa punod bang sila asubuhon unuin kabayaan nila idha qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannawna yawman min Ramadan. Mga asubuhon mga sila katawtay manghurantan nyo nakauna na minuy pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala bangunuin kabayaan nila tanto tuod hisukat nila patuhan Rabbul Alamin mangayo sila tuwan di sandak man ang kaadlaw bangmayan sila makaagad kato tanyo maghinang marayo ang kaadlaw mangayo sila bisan na kumanhang kaadlaw makapag-ibadat sila makapagpuasa makapagtahajjud makapagbasa Quran bihat to in kahalgaan simbolan nakasakaliin kita nyo yari na kita nyo hamulan mahabarakat bukol ka in Rasul sallallahu alaihi wasallam ka riwayat Imam Ahmad Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab wa Sya'ban yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. In kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
apabila sumud na imbulan Rajab iman sin Sya'ban di na maghugto impagbuaan. Ya Allah, papagbarakata kamo in bulan Rajab iman sin bulan Sya'ban mabalig na Ramadan, pasampaya kami, paabuta kami pa bulan Ramadan. In kataan kita nyo, naghangat hula, mangmayan umabot pa bulan Ramadan. Alhamdulillah, haun yan, nakita nyo bulan Ramadan. Subaytan nyo, halgaan in waktu ini. Sabab in waktu bang siya lumabay, rin mo na mapabalik. In kahapon, bukon na biasin adlaw ini. In kabata mo, mukun na biasin kalaas mo tumtuma. Di na siya magbalik. Di na sabab yan mga katautay manghuran na akan na Islam. Suwaytan yung tuod dihilan halga imbulan ini. Amo na ini imbulan lang si mga ulama Ramadan wa tagir. Imbulan Ramadan, bulan hipagpipinda sin kahalan, sin tiap-tiap ang kataurin katutan. Bulan hipagpipindasin kahalan dain hamangi mattu pamarayaw dain hamarayaw labi indayawni aminin putti dain hamanga gugu simbulan Ramadan amunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Murah-murahan in kamu madauhat niyo in purna kamu ga patuhan Rabbul Alamin. Lalu lain sabab dan usim mga ulama in efek simbulan Ramadan bang mukakitaan bang kumabaya umingat nagbayinat in bulan Ramadan doon kayo mo mapinda in kahalan mo. Amo ito very simple. In alamat nagbayinat nagbunga in Ramadan doon kayo mo mapinda in kahalan. Dia ingin dagbos mapinda in kahalan. Hatin ya, hihimmat mo marayaw, iaayaran mo marayaw in ibadat in hinang marayaw doon halawman. Dari na sabab yan, yari kita ni habulan mahabarakat, subaytan yung lagbuon halgaan in hinang doon haadlaw niya iwan sinduman. Muna-muna mapapot dahil ha mga hinangon sinikitad. Subaytan nyo para yawon inniyatan. An-niyatul khalisah iwazillah. Subay marayaw inniyat sinikitad. Yaon doon in ka-ikhlas. Sabab inniyat marayaw sa kahaba kau maghinang sibu da asibi da kula kasasaltaan sin niyat marayaw aun waktu pagkana naman mo di mo yung pagkana naman di pahadun niya sa kawa haadlaw ka na hipag ino-ino mo manghaw no kau nakakawa lihat tu illag sin pahala irihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganda lang ni Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tukassiruhu niyatus salih wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatus sayyi. Ila saddalaw na rin na hinang mangmuaturun hinang sibi-sibi disregard mo miyanahot mo siya sa marayaw inniyat mo hapangatod mo sibi-sibi yaon dahil hasabab siniyat marayaw limagbo siya malagbuin impact ni sa pila sadyusap dahil nahinang bang mo kitaon dakula siya sa gawa kimangi siya sabab siniyat mo kun marayaw hangkan na magdaog amin yaon halom wayroon makita sin ini tuputin Allah subhanahu wa ta'ala noon kita magdaog iban sin ka-ikhlas kan hadlaw kana Allah iman siya muslim beriman hipag ino-ino niya patuhan ni Rabbul Alamin hawak to
Kita anakannya semahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Inlagbo sin karayawan na hinang ni. Mga sumuna siya, ya Allah, hawlo ako nakawa bihil ni inlagbo sin karayawan. Bihil mukha ko. Pagkalupahan niya, sabab wala niya hihalgaan inhinang yaon. Sabab asiwi dah. Iban kasal taan sinniat marayo. Hadlaw gana-gana. Sipag inu-inu niya, manghawno siya nakawa. Bihat kiilagbo simpahala. Nalong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo sayini innahinang mo, ahawak rin, nakatumpuman niyan. Kipakita na kanya bihan, katumpuman niyan. Ampas yang magsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan simpamun jini. Katumpuman nyo into sahabat amin nagkabtangan sungman siya mawapat tong sinhang katao laitahu kana kamila niyugto nawapat siya wain niya nasabot bangsad jalong niya jukob na inuin mga sahabat mangunuin kabtangan niya bangsad jalong niya jukob nawapat na siya minuit na kailo pa ukom milik sinallahu subhanahu wa ta'ala inhikarwa laitahu kana jadidan bangsad jalong niya bago ya Allah demikian nawapat wainya kia bungat banguno bangsad jaim bago bangsad jaim bago inhikatu laitahu kana ba'ida ya Allah bangsad jalong niya biak nakalayo-layo demikian wala niya na kiasumpatan nawapat na siya. Hal ini lang asubuin mga sahabat para Rasul sallallahu alaihi wasallam piarak sa nila marayo mangunuin kamaksuran sin kabtangan simpana iban nila amin minui hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala iyuyum in Rasul sallallahu alaihi wasallam ilagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatan yulong niya in banaiban niyo hang katao angkan siya nakalapal laitahu kana kamilan ya Allah bangsad jalong niya cukup wala niya na kasumpatan hawak kuman siya sung na mawapat ya kita kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala illagbu sin karayawan amin bihil kanya sinallahu ta'ala pahala ambuk wakulong niya aun hambuk tao miskin kimuku palawang niya pag-ukab niya assalamualaikum taymang hudmulong niya barhadat bila adlaw na wayroon nakaun niyagpakan siya sinulong patay manghud namin miskin barhadat pagpuy siya nag-us-us kinita pakusina bang unuin hikarhin aun nahambuk tinapay kumud sinakapin biyahari niya magdua kawaalong niya tay manghud karena sinallahu ta'ala tulus ikhlas hawak kuya po impagdihil niya karena sinallahu subhanahu wa ta'ala iban ulong niya patay manghud niya hawak kuman siya sung mawapat ya kita kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala sabab sindayaw sinniyat niya ulong niya patay manghud niya giyandahan kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala hinangan siya astana alom sin surga amunin nakapamong siya laitahu kana kamilan bangsad jalong niya cukup yarihil ko nakatan ya Allah in katimusan sin tinapay biyanin na baha ilagmo simpahala hirihil mukako misalin tinapay biyagi niya panagdua hinangan na si astan alom sin surga
Amo yatuin kaya pagsusunannya. Sungman siya mawapat, tiya kita kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala inlagu sin karewan na hinangnya. Sabab may ta, sabab inhinang niya nagbunga. Di may bukuhalong simpangatayan ni inniyat marayaw, yaunin ka ikhlas, yaunin ulung patay manghud niya barhada. Ikalwa, laitahu kana jadidan, bangsad jalong niya bago. Tungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan yulong niya imaksud sin kamtangan sin tay manghud niya. Angkan siya nakapamung, ya Allah bangsad jalong niya bago. Sakali wala niya na kesempatan, hambok waktu. Nakalabay intay manghud niyo, aun fiag langgal niya. Tay manghud niya hiya hagbot, winterin hula mahagbot. Biyak sa kanyula Arab, bang mahagbot, suminok, inhagbot paging paisan ta, masakit kita. Ang ganda sumay kita, ini, mag-ayad simbaran ta, in kami yaula Syria, sambil magsulog kami aming masigpit yaon. Ini, di ko sumulog pantalon, aun sulugon mo, di istiramin legging yaon, sa dumihil yat ko pasok. Dadamit yan namin badyo, aun mahaba, sulugon mo yan, ang pamusulugan jacket. Sabab suminukin hagot, makasakit. Kita niya, tay manghod niya, nakalabay siya, hihagot ka ilo. Wayroon pagtaon besar. Iumuan niya, imbiya sa parati abayan niya, amin biya sa parati amin. Makita ka mo amin. Biya gamis siya on pagsulukon, sa mga tausaw di magutba. Kiyat po niya, kawaalaw niya, kaunahan niya. Impagdihil niya yat po. Niyat marayaw tulus ikhlas, iban ulung niya patay manghud. Damit yan. Sungman siya mawapat, tiya kita ni sabkan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inlagbo sin karayawan na hinang niya. Hinangan siya astana sin Tuhan Rabbul Alamin halog sin surga. Amunin nakapamung siya, laitahu kana jadidan, ya Allah bang sadya ba'go inkarihil ko patay manghud ko. Biyadin na ba inlagbo sin pala, hirhil mukha ko. Akhirnya nagsusun siya. May takbukun ba'win karihil niya. Inhikatu. Laitahu kana ba'idan. Bangsad dalawang niya nakalayo-layo ka. Wala niya nagyasumpatan na wapat niya. Lungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan nyo lang niya. Mangunuin na hinang sintay manghud niya. Riwayat sin hadis, arwayang riwayat si mambayang in hambok. Tahu ya, sin sambayang pardo subuh. Sekali aun kita ni maas usug, maraya jumama apa masjid. Unin hinang ni, bialong niya kailo. Bialong niya, sambil di magpak sila pa masjid. In pagbalong niya yaon damit yan, dahil hasabab sin niyat marayaw tulus ikhlas, iban ulong niya, pambuk maas yan. Hawak kuman siya sung na mawapat, damit yan, piya kita nisapkan niya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inlaggo sin karayawan na hinang niya, hinangan nisap siya astana along sin surwa. Amunin nakakabtang siya, laitahu kana ba'idan, bangsad dalong niya, ya Allah, nakalayo-layo pa, impagtanggong ko, pambuk maas, biya din na baha, inlagbo sinhirihil muka ko pahala. Allahu Akbar. Impangsubo, uno makawatan yung pangadjian, amin, biyay tak gato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intong katawin, nagsusun sila pahinang marayo.
Mohon ka. Nagsusun sila pahilang marayaw. Inkatan tan sila. Bangsadya kerihil ko nakatan. Intinapay. Bangsadya bago inkerihil ko tamumon. Bangsadya nakalayo-layo pa. Impagtanggong ko pahambok maas. Di magpag-impagsusun kanila. Hangkan na impagsusun mga tayo mga hudaagam ng Islam. Munal inkabtangan. Wayroon susun. Hauna. Haunahan, haulihan sinjakatan. Bangsadya susun. Haunahan, ma-anticipate na magpuit. Sa way boleh rapat susun katan haulihan. Niya da simbulan Ramadan. Di bakaw magsusun tumtuma. Di bakaw magsusun mangyari pakitan yung halaman simbulan Ramadan. Apabila manay kuri na in Ramadan, dumagpak na yung pagsusun. Pagin hawabaran. Ang pakaw makapamong bangsadya nabasa ko yung Quran. Katluan George na tamat habulan Ramadan. Bangsadya na perfect ko yung sambahalang tarawih pa masjid. Bangsadya ko nakakiyamul lay nakatahadjud at tiap-tiap doon simbulan Ramadan. Bangsadya ko nakapamuka atay mangon ko habulan Ramadan. Lumagpak ng pagsusun. Mga tayo mga kami Islam, imbulan Ramadan, tuhub simbarakat. Imbulan Ramadan, naglasayin karayawan, halaw man niya, iwan sinduman niya. Imbulan Ramadan, nagdarasin karayawan, dahil na Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kato tanyo rakuman, isiyusyuim matuyo, timappa na siya, nagbuliraya na siya sin karayawan. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya, "Law alimat ummati mati Ramadan, latamannat anna as-sanata kullaha Ramadan." Mangsadya keingatan sin umatku, bang maunuin kahalgaan simbulan Ramadan tan putuun in angutun nila in karayaan nila in katan pertahunan in luunnya bulan na sadya Ramadan. Wala tanyo keingatan. Imang sila na kau na ahlus salat mang mauno im pagpagaman nila bulan Ramadan pagsadya nila unong bulan pa magdaratong datong im bulan Ramadan nagsasadya na sila unong bulan pa im bulan Ramadan magdaratong magpanginduaan na sila patuhan Rabbul Alamin, ya Allah baligna Ramadan utuhan na mo kasampaya kami pa bulan Ramadan bihanin sibot nila magpangayo dua iban nagsasadya sila. Naintitan yung magmaapaw na yung mga kaibanan. Magpagatumtum nung na magdaratong ng bulan Ramadan. So yung mga tuan laura kuman atawa kami sin konsumo na adlawin nila yung pagkita bulan. Winalog niya Ramadan na konsumo. Subhanallah. Lihat po inti mo taw kasi nila. Hihimmat nila, iaayaran nila yung bulan ini. Dahil manghuda agama Islam, imbulan ini mahal ka. Di mo karakan haruwa imbulan. Inhiril kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin lagbo, simbahala, karakan muriha bulan Ramadan. Dunguhun pa niyo ba yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda farida. Wa man adda farida kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Atau kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Hisiusu inna kahinang sunnat umpamanya nakasambayang siya sunnat kabliyatan. Inna sambayang mo yaon nakasambayang kau sunnat kabliyatan atau kan ba'diyatan atau kan uno na sambayang sunnat equivalent in pahala niya biada kau nakatunay hambuk fardu. Allahu Akbar. How mo ito kabakan mo di habulan Ramadan. Wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa.
Bangkau nakasambayang hambuk fardu habulan Ramadan dia sinkali na yaon kiatunay tanin sembayang fardu isa sakaula-ula kiatunay tanyo in kapituan fardu. Subhanallah. Nihanin lagbo sindirihilan nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. Hangkan na bang kita nyo nakaabot pa bulan Ramadan tumtuma ini nikmat dakula amin pagyanon sin kama asal di mo kabayaran sa pangumulan di mo kabayar intanda niya nita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 in umul sin ummat ko sumasaan ka 6 tahun sumasaan ka 7 tahun asubuhay imbaran mo biyaon hawa mo kawa hawa ini hawa mo miyo kam in pangumulan mo in ako labi na ako kay 6 tahun bang ako kumawa ka 6 tahun hati niya pila tahun na kuman ini ikaw pila tahun na ko bang ko inumul mo biyaon labi ka 6 tahun bang ko kumawa kapituan tahun kapituan pila tahun na kuman ilo kay mori hadin ni bakaw grabe min opportunity halgaan in waktu ini bulan Ramadan amo na ini in pagbawian halom senang putag isa bulan bang aon upama na pahil-pahil tanyo farda akan hindi na kita niyo makabawi mga tayo manghuda agam Islam amo na ini in chance tanyo maghipo sin luluunan sin tiap-tiap ang kataw dan kapot na kuman hindi mabaya magluon inkatan dagangan habulan Ramadan mihon siya wayon sinihon mangikat ko na padagangan mihon katan in dagangan dan sa upali to business minded by all means longsin ang ganis usalun niya in kapandayan niya sabab musim niya on mihon in dagangan habulan Ramadan longsim mga ulama sibuk da indagangan mumaluhay mahal ka lihon siya unin maksudnya hati niya inkatan hinang mugandahan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala hangkan na longsim mga ulama bangkaw imabot pa bulan Ramadan tumtuma imappan ako sin karewa niyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umul sin ummat ko doon na haka numan tahun iwan kapituan tahun. Makamuha sin hadis ini. Bang kadungdungan marayaw, uy naka numan tahun na ako. Asumwa imbaran mo. Uno, nakahinang dako, luhuanan dahon ko mangarap patuhan Rabbulan. Hikarwa, uno, nakahinang dako legacy. Bari bakas kiamin ko hadunnya aminin hikarwa mahal ka supaya kita nyo magbin kita nyo legacy bari bakas hadunnya tapi manghuda kami Islam aun waktu bangkau nakahinang legacy di hadunnya mahansul mahalulu sadda imbukuk molom sinpumul insa sabutan kayo pamarayo. Balikan ko besin salawat. Mangkau nagahinang legacy bari wakas. Lihat dunya mahansul mahalulu imbukog mo halom sin pukul sa insa sabutan kayo pamarayo. In percentage magdatong kayo mo wisan kawiyat ko na halong lupa kuno. Hangkan sanin kataw tayo manghuran tanyo bangsa Arab. Makusog sila magmura, makusog sila magpahilang masjid, madrasa, magparayaw, magtabang hamang anak yatim, hamang taubarhada, sabab tiyatali nila in legacy nila hikabin nila di hadnya. Nung sinkabtangan, wa kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadzal athar. Hina nga imbaran mo, biasin hambuk tao. Nagtanong siya, naghinang siya legacy hadunnya hawak ko 5 bay atau akan nakalabay in katautay manghuran niya kita ano balong niya in naghinang si masjid ini apa adik siya
Kita ano balong na inaginang si madrasa yaon hikuan. Amo yakin kaptangan nila. Wa yaquluna marra wa hadzal asar. Hatina limpa simbari wakas na hinangnya. Kita amin kamaasantan. Ilagbo sinamin karayawan, impak sin karayawan. Yato na sila halong lupa pungod sa kanganan penkap-kapuantan. Yapadji sa ulong niya. Intimag na, nagbihin. Atin niya legacy sa ito, inahinang nila. Sabab mamaya kita iman sindi mga taymang huda kami Islam, tay kurang tarain dunya. Di sakit ini lumugaya dunya 200 tahun di. Magmaap di kita lumugay di dunya 200 tahun. Magsarang sukul kita patuhan Rabbul Alamin bang kita piabot niya kapituan kawaluan. Sambil linyo rin hanggat us magsarang sukul. Hangkan na subay kita magtali. Unin hikmat pagbasa unsin kawuruhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai kamu mga beriman, kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dungdungin nyo marayaw. Aturan nyo marayaw. Insusumun nyo amin. Dahon nyo lutuanan. Pakonsumun nyo. Asuwain baran mo. Nakahinang nabaha ko luto. Dahon ko mangarap katuhan Rabbul Alamin. Imbay magmaat. Imbay mo malingkat. 2 pangkat. Hikawin mo ra. Insasakatan mo, ngani na imahal ka, hikawin mo ra. Kalasahan mo anak asawa mo, hikawin mo ra. Wayroon, puting, magmaat. Biya na imalasa kay mo, hiina mo, asawa mo, anak mo, bangkaw, mawapat na, hikubol na. Dahil kung nakatan, maglumba-lumba na dumakan pa sa sakatan. Wayroon na mamaya, hikawin, magpawin, magdaka. Wayroon. Hati niya kiyabin mo. Umuuno rin umunong kayo mo. Long Ibnul Mubarak la yanfa'ul insana fi kabrihi illa tuqa wal amalus salih. Wayroon na makarihil kamumpaatan. Pamang samanos ya halong simpubul niya. Buat malingkan amurin kabuha sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sinhinang amal salih marayo. Amurin mahinang mo lundang tanong. Dari na sabab yang mga tayo manghuda kami Islam. Yari kita niyo hilmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Waktu sa halga. Subaitan niyo ayaran. Sinanguntan niyo. Inkatan amin kakausantan niyo hinangun habulan mahabarakat. Maghinang kita niyo legacy. Manghaumuy na. Taykuran mo na yung dunya niyo. Allahu Akbar. Wailun lingkat sa sabutan. Bangkaw na kayo ng baribak ka sa dunya. Nagparman din Allah subhanahu wa ta'ala surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Wa naktubu. Iban hisulat na mu'dah. Hidukut na mu'dah. Halawhil mahfud. Ma qaddamu. In uno-uno na napaunan nyo. Uno-uno na nahinang mo, diit tumalawa untuma. Allahu ta'ala nagbayta. Wa naktubu ma qaddamu. Hidukot na mo, hisulat, manahot, maaslag, mangkaw na kahinang. Marayaw na kaatawakan mangi. Amura ko man yung tagbidaan, mangkaw na kahinang maksiat. Pagdusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyagdawatan mo malawa. Bihanin rahmat ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kato. Malawa. Long sin hadis qudsi, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai kau anak apu Adam, kung tumamarayaw. Misan pa imabot impardusahan mo pataas sin ayan sin langit. Di magpak na pataas sin ayan na sin langit. Mahuli ang pakaw na ngayo, marika ko kaampunan, gafartu laka. Ampunon ko kayo mo impardusahan mo. Wala ubalik.
Tidak ako magparuli sa taon niya. Allah. Ununin na hinang mo, sidukot, hisulat siya. Di ako malawa. Hinang bang mo pinagtawatan malawa siya. Ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yadubbu ma kana qabla. In agama Islam, papasan niya, lanuan niya, hinang mula kauna bang po nagtawat. Malawa siya kata. Insubbat sin ayat, wa atharahum, iban hisulat namo, hidukot namo, illegasi na hinang adun. Amin mahal ka, maghinang kita legasi hadunya.